embazi bamukafumigatinga amajuganyo n'amashomero nikikuru munonga habukwa kumukora ekyo ensiri yona erikwija ekatahamu yazabishenge nefu omubazi ogw'emirundi ekutera nigumara nk'amezi nkamukaga so ko mbihumura abaana babahumwire ahamashomero basa kufumigatinga domes abakaba abana crowds especially nkomashomero crowding tekukiza n'abaana kutamu obutimba konka n'omumaka gaitu tubasa kufuukira ekyakabiri okureba ngu compound zaitu ninga hari amaizi ahiga kutarama ahensiri zikuzaara kuba ensiri nitumayo zikuzaara nizaara omumaizi nozibura otebi hata abantu abaine za compound abaine emiti mingi ebishaka kuragara rero enjura ekagwa ebishaka ebyo bikakwata amaizi bikagumamu omu mashaka ago hati amaizi eb'ensiri neija ezaho ezara ibyo tekwetenga amaizi mengi cyese kasiteshanga hariho akacweka k'amaizi ahikari yo netaho amahuri nezara within a few days ensiri neba yakoze so kuzibira amaizi kuzibira ebishakashaka kuzibira bush woineka yawe ukagikirininga compound yawe ukagitereza gye ahari ebishaka byokuragara especially ebihango ukabyeyera ukaguma nobyeyera obwire bw'enjura amaizi ukareba ngu tuwagira ebizizi omu maisho g'enju yawe ngahineka yawe ekyakashatu nokukozesa obutimba bono bukuzibira ensiri wogwejigira kwa obwire bono botakumanya ebintu kikugenda around konka ensiri nobwekwija omunju wahika obwire bw'okubyama waza omu katimba k'ensiri ahabw'okuba obutimba bw'ensiri obutukugaba hati bwinemu emibazi emibazi egi nemaramu eshemwe kuba nemaramu emyaka ebiri konka tushangire ngu ensiri nayo kwenda kusurvivinga etandikire kwehindura eine resistance etandikire kwehindura genetically kuresistinga emibazi tukukozesa aha obutimba bw'ensiri so nikyo orikureebera nambwene ogw'omurundi obutimba obutukuza kubahereza ntuza kubaha obutimba oburimu kemiko endiijo ehindukirwemu kakye okukira emibazi yitu bentubaha habwokuba twakoze research twashanga ngu ekireeteire hati malaria kweyongera omu ihanga ryaitu in the last 2 years nahabwokugira ngu etandikire kuhinduka malaria n'obukooko bwonka bw'omubiri nabwo butandikire kwehindura nk'okumera omubazi ogwa malaria obundi obukooko bubura. So that is our biggest challenge. So the best ningo mbazo gukirayo munonga abanya-Uganda batuhurikiza nokuzibira ensiri nokuzibira kureba ngu ensiri tiyakwijaho tiyahika muka yawe n'abantu babo. Yes. Dr. watugambira ngu hariho emibazi bakubasa kufuhiriza twendo tugambira emibazi egi neha kandi tugishanga ngahe then nekindi hariyo bazeta repellents we don't know tutukumanya ziri effective zitanizikora hari ezibakugira ngu nibato mumashanyarazi hari ezibakugira ngu nibesiga mubiri mwene tutangariza aha nshonga ezibiri hariho emibazi eitukufuhira nka kutosha nka normal fumigation hata buri district twine omuntu tukweta environment officer twine entomologist omu buri district omu structure za government twinemu health educators abantu abo baine guma nibaza omu maka gaitu nibegyesa nibabegyesa ebina chemicals akuba nakugambira nti chemical nanka tokwija kukimanya konka abakugu baitu aba environment abantu batakwenda bakozese ene chemical abamwe hariho nibagenda bakwata bya chemical kandi ushanga byarwaza abantu so ntwenda not only by the way tukugambe kya malaria kyonka no endwara hariho nyingi ezikureetwa oburofu omu maka g'abantu ninga ebikooko ebindi embeba namanya ngu embeba nizibaasa kureetera oburwaire plague orajurire neereetwa embeba nizireeta ticks
tactics zamani ko kuboyine ente zawaho nofuira nembe bazazijiro omunanka yawe nizibasa no kubaze ndi otakukimana so okufumigating tikiti kya malaria cyo kandi it's a good habit no itoko kubono bwa kugendera so when hat environment officers be nababasa kubegesa kandi na health educators betu orikuba nanda gukora fumigation baruho n'abantu bamanywa n'abantu bakwereza na instruction ninga n'ibintu beja actually ito tugeze gukora twenda ngo government kwiyakereza sente to recruiting more entomologists aha district dera abantu aba baba training of bara fumigating so umuntu yana na fumigating baija bamukora that service at no cost umuntu agura mbazi bwe dera aba bakugwa muri ebyo baija bakukora fumigation akwana iki kizuba kiturebere abantu ubundi nuba hiring abantu ngo je baba fumigating bakozesa very wrong chemicals so ekyo nuko kiri turuko hendera nshonga ya malaria narisho mushuja gwensiri twenda tumanye obutimbo buno bugaba buta eka ishime kuba netunga obutimba bwingana ki abo kubiro bwinji omna Uganda na ijaja tukunga shite obutimba kamfuna bubiri manya bari akabatunga bushatu abandi ngite katutatunga orukwandika naryoha orukubugabano hata ntukozesa structure zeitu omu district z'omu byaro byaitu VHTs nibagenda baruka bahandika abantu abari omuka konka tushanye ngo harimo kizibu nabo hana obushuma bukarenga abanya-Uganda yabana indwara cyitwa gisireti kwasa kimwe abamwe nibagenda ba exaggerating abahandike nambe zitari ngo nibafobutimba bwingi hata buruka enambe itwa buri bantu babiri umfamily ntubaha akatimba konka abo kugira ngo twine nanka searing nangora kutakushanga family rimwe abantu 15 tukubasa kubaha butimba mukaga I mean mushanju no tukubasa maximum ni 5 abo kuba no manya butimbo obu no bugurwa heru kandi nubija fixed number for but district so ubundi ndwatakwenda ku stretching mnonga kwa cyo nki affecting abandi utatunga so on average ntubantu estimating ngo nangwa no population ebyakwe crowded family tubakubasa kurenzya bishenge bitano on average home so nicyo turi kugira ngo buri family abantu babiri akatimba konka abantu barenga abantu 10 ito maximum number itukubaha no butimba butano baviye kitino bakugenda nibazo mukana bahandika kandi bakugaba butimbo kankantu tubashaba tutakahereze ikintu cyo butimba iki tushanyire ngo butimba obwe enyuma ho obutwagabire abunda bamwe bakabata kukozesa je bakaba bukozesa kubiye bamwe baba abize nabamwe kutwara bakacrossinga border bakabutunda ntushaba ba security abariya border mubekin murebe ngo obutimba bwitu tubwaguzirwa ekyakabiri no kureba ngo abantu beitu abakozesa obutimba bakozesa je akatimba ko katunga tokka byamera mu izoberyo katimba no kataheru no kanaka omuyaga nugurabamu ngwiha mufyumu zirumwe zembazi ahubwo bundi ko kaiha mukavera wakahanuka wabyamamu wita fyumu abamwe bagira allergy so nkendoka ukataheru omuyaga gwanze kahuweho kamara heru ko ka 24 hours fyumu zihuwemu lero ubone kutanka kukarara ekindi tushanya ngo abantu abamwe bakozesa umukombe kaza garden zabo ningo
kubutwara bakazanyanja bukakwata obugege obw'enyanja obuke ninga bakabukozesa okukakamura kwete so mbwenu tugira ngu twakukwata nekyo nituza kukitamu amaani kandi tugambira n'abategeki baitu na mbwenu olwakabiri nitujja kuba turi aha tubigambaho n'abategeki twakukwata kandi twenda security kitemu amaani ahabwenki nekitamu amaani ekintu ekitukugambaho ekyamareri it is an economic war twatuza kubudevelopinga nk'ihanga twine kukyendeza abantu abakurwara ekigendererwa kyaitu n'okureeba ngu abanyayuganda they live a healthier life ninga bagira amagara marungi rero babasa kuba productive babasa kukora babasa kuhinga babasa gukora business zabo omuntu ohurire nuwe mugaiga tuko so nkene ekintu eki kyokugira obutimba bwaija batefereire abategeki murebe ngu obutimba tubwakozesebwa kubi obutimba tubweibwa buli omwe yatunga obutimba kandi babukozesa tubabutoko bukacweka za piro tubabutoko bakabiika batabuta omu garden kukomaza aba bari kutunda manya bya PDM manya nintunda omwana manya ninkora za garden za avocado na coffee na cartus abubundi bamwe bakabata kubukozesa gye bakababukozesa kubi bamwe abizi n'abamwe kubutwara bakacrossinga border bakabutunda ntushaba ba security abari ya border mube keen murebe ngo obutimba bwaitu tubwaguzibwa ekyakabiri no kureba ngu abantu baitu abakozesa obutimba babukozesa gye akatimba kokukatunga tokukabyamira mu izooba eryo akatimba nokataheeru nokanika omuyaga nigurabamu nigwihamu fumes ezi zirimu ez'emibazi ahubwo obundi kokukaihamu kaveera wakahanika wabyamamu witya fumes ezi abamwe nibagira allergy so nkyenda ukataheeru omuyaga gwanze kahuweho kamara heeru nko ka 24 hours fumes ezo zihuwemu rero ubone kutandika kukararamu ekindi tushanya ngo abantu abamwe nibabukozesa omukombeka za garden zabo ningo kubutwara bakazanyanja bukakwata obugege obw'enyanja obuke ninga bakabukozesa okukakamura kwete so mbwenu tugira ngu twakukwata nekyo nituza kukitamu amaani kandi tugambira n'abategeki baitu na mbwenu olwakabiri nitujja kuba turi aha tubigambaho n'abategeki twakukwata kandi twenda security kitemu amaani ahabwenki nekitamu amaani ekintu ekitukugambaho ekyamareri it is an economic war twatuza kubudevelopinga nk'ihanga twine kukyendeza abantu abakurwara ekigendererwa kyaitu n'okureeba ngu abanyayuganda they live a healthier life ninga bagira amagara marungi rero babasa kuba productive babasa kukora babasa kuhinga babasa gukora business zabo omuntu ohurire nuwe mugaiga tuko so nkene ekintu eki kyokugira obutimba bwaija batefereire abategeki murebe ngu obutimba tubwakozesebwa kubi obutimba tubweibwa buli omwe yatunga obutimba kandi babukozesa tubabutoko bukacweka za piro tubabutoko bakabiika batabuta omu garden kukomaza aba bari kutunda manya bya PDM manya nintunda omwana manya ninkora za garden za avocado na coffee na cartus rero babokashanga bateireho neti bakatabura neti rero bakataho
mbwena hatecho tutukugenda buzima. So lastly aha kintu echa malaria kutukutandika kukigambaho buri katugira abategeki nimpamya turahake kutandika bitu bo tubyatandikire politics buri kimwe cyona n'amagenyi politics mbwenshi numukireba muta twagira obugenyi omutegeki okaimuka utagire kwegamba hoko niwo kozire kimanya biyabe no manya buri kimwe cyona kikacweke cyo bururu abenshi abategeki tukozesa nko umwanya nkogu mukagumana mukegesa abantu okubashemerere kutwaza okwetantara ensiri okwetantara amakaburofa oburofa bwita abantu okashanga mbyaro hatatu abantu abamwe tubaine latrines konka barya so abategeki nyoni ntekateka ngo abategeki mbweno mwana mwendaba abakuza kubaho bururu mbwese n'umujyango mukireba muta abantu amukwenda mu bururu mwabanza mwabegese okuba healthy okuba productive so ntubashaba ngurire kintu ekyo mukozese opportunity tugume twegesa abantu baitu so kyamarira engera twakeze webale munonga omulebe wa Sky TV erizoba tulina omugisha gw'okutaayisa Dr. Diana Atwiine natutangariza aha by'amagara bitali bumwe na bumwe eka tufumuleho kakye otaliga Sky TV. Sky TV irakari abantu. Amazina ganje nibanyeta Joshua Tukesiga, Director wa Adra Model Primary School, Day and Boarding School, Nursery and Full Primary School. Shangwaha Makenke ahashungine na Coca-Cola plant na Makenke Barracks. Ntwereza abana bwegese obwo muringo bw'umutano bujwangizemu na ebyemukono n'ingashi skills. Twegesa abana baharani, twegesa computers kandi bahereza na transport ababana bakubana bataha twine school vans. Twine abashomesa batendeke abamiringo mirungi etaye yemwe nemwe kandi abakwasa kuletera umwana wawe yaruga mu murungi wa nyensya. Tubasha bangu mutwereza abana banyu abakuba tuyo ishomero ryo mutano ari kwasa gukora kugera yakora umwana wawe wabana ndakutushikira mutera akasumu 0-8-8-8-33-1 ningashi Airtel 0-5-2-2-3-2-8 endijo 0-3-2-17-8-8 baba nonda kutandikira mukashanicyo ka email notandikira hari info@adulam.sc.ug waba nonda kutureba mikutu ya internet notugugulinga ha www.adulam.sc.ug. Nagagumye to sijaro banyetaka mwana aro banyetaka Richards nyamuje Franka banyetaka kuraishi kurgisingiro town council University Kid Mwenu Rugazi Charity and Orphanage Foundation na Ghetto Dwellers Association yakuletera cyo mutano aharunaku urwa Street Kids Day urunako oru niruza kuba hebiro bibiri ryo kwa mwenda omwaka ogwe 2023 a Independence Park Mbarara mwije tuyamba amafuzi amwe n'aba Street Kids okutamu nibusha kandi ba sponsor abashiteka mwamani ni USAID, Red Cross, Pepsi, The Innovation Village, Sky TV, Vega Radio, Tasso, Glory FM, and Digital FM, Massa FM, H Interiors, Aero 9 Films, Matcom Records, Nowat Enterprises Limited, Reproductive Health Uganda. Jijo umuriza abana ba Uganda, echo kubasa chuona, no basa kwijana cyo okubaho kwawe, ni chikuru munonga hizoberyo. Kandi otakayebwa nguni haza kuba hari abeshongozi bingi, okumanya biri kusingaho, gereji namba yesimu 0-7-8-3-30-23 ninge ya 0-7-0-1-8-6-3-9 ebyo byona bitekigwa ba Charity and Orphanage Foundation na Ghetto Dwellers Association.
kwamwenda ebiro bibiri kuba turya independence park oyija oyina akazo kake oba kihango katuya street nyoni kwetusha abachonga yechi Akam events. Bulirwa kabiri shaishatu n'ekicweka kuhika ina n'ekicweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubane kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Omulebi wa Sky TV otaferwa muzano nyamurungi nibihinduka. Oraba nzasibwa tula wansi bakukomera shumuzo babenaki omuzano ogw'abantunga mu United Actors nugoreka abulirwa kubanza mpaka rwa katano shahi mwene chweka zo mwabazi rero kugarukwamo urwa mukaga shahi 11 ne chweka ezo mwabazi nyuwe ni tweka nyuwe just kugoza huba tikache Sky TV, irakari abantu. Sky TV, in conjunction with Honorable Robert Mwesiwarkari, the MP Mbara City North, invites you to Perfect Your Expression event, which is to take place at Mbarara High School Main Hall on 30th of September 2023. The event, where the school representatives will be competing in debate, is aimed at promoting the public speaking skills among the participants from the invited schools. Come perfect your expression and public speaking skills with Honorable Robert Mwesiwarkari and Sky TV. Noenda kulinda umubiri gwawe gukaguma guryo gw'umutindo utakaferwa program yitu eya physical fitness buri ko kubanza kuri wa katanu shayi 12 n'ecweka z'umukasheshe ukwika shahemu ubu ukora exercises zabura umuringo hamwe nezo murembe kandi ohwera umubiri gwawe okuguma gurya hamutindo. Program party time aha Sky TV na nyamwerezo wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi egi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kwa bushanga aha Sky TV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine noho kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntu byoreka aha Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banotanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu. Hey, I'm coming and I'm not denying. Make a way for me.
lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shayikumiza mwabazi no twanta omudi atamushana okushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamana ok celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shaha munana shayikumiza mwabazi hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is the boy king Dana Cubs baby bam 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 Sky TV iraka ry'abantu kurikayo omugahumuro kalonjako oine Olivia Kamsime na kujambo lizoba twatunga omushago kutayisa Dr.Diana Atwiine permanent secretary wa Ministry of Health. Yeah, so elizoba nanechile twantusaganiraho endwara ya hepatitis B. Tuinjira kumanya kugira ngo mwenda kubana mutamuza information eji kandi habona immunization ombyanga bitabimwe no basa kutangarizaho abanyarwanda. Yeah, nyanjaga ntuza kuba twine izoba ertwateireho kugumantuyije abantu ngwendwara yekine ya hepatitis erikuretwa akakoko ka virus tweta hepatitis B. Hat hepatitis ejo nebuka bishatu hariho hepatitis A, hariho hepatitis B, hariho hepatitis C. Hepatitis A nekwata waria ebintu ebiri contaminated neraba orofiko nkakorera nka mweno ekinta kwenda kugamba waza mu toilet wabura kunabajyo mu ngaro weje wakwata byo kuri bimuntu wabimuha yabiria yagabaroire hepatitis A nekwata walise huma yeto juze so hati konka hepatitis B na hepatitis C yo nekwatrom when body fluid contact nka HIV nekwata exact nka HIV yabona access into your blood. Hat hepatitis B netora munonga emirundi 10 okukira kakoko ka sirimu. Koko boy no muntu omunju yawe arwire hepatitis B. Nobody 100% sure ngom myaka ibiri no nije kuba yakwatse iwo mwino munju no mukuba mutaku mutaine connection yempango HIV mno wasakutura no muntu wa HIV obure kurwara HIV agumena yo ne ogumawe hurire emyaka nemyaka hepatitis tweli akwa hepatitis ninyija kunywera glassage okay omachwante kange nanyi hepatitis amachwante ngeje kuza glassage glassage kungwanta jogizeje na saboni je na maize kapote ninga ki akakoko kakafu kunku ndije janywera hepatitis ne kwa mene byo kwata mizo kanyumunguzo mu graso kanitori akanywera kunda zo musalone banshare cyara nyine hepatitis hajo eshaga meji yazankai aha nail kateori kuya kunarga weja washtama baga kabakushara newe bakujwiza contamination ejo yazankai yazo mucyara norwara hepatitis kando bundo munju mukozesa nail katema akajirta kamwe no sharani onani mnshara no sharan tuzao twena tuzovungenyi tenanza kuchobyara twena mtusetinga no sharoria no wagu yaya shara hepatitis ne kwata watu tukawaza ha toilet oine hakashara ha kibero cyawe washtama ha nanka oria kuyimkaho maybe ya dropping ho urine taba clean weja washtama encourage yakwata ha kashare kauninga kapimpa ha mrugwawe hepatitis ne kwata so hepatitis ne kwata munonga okukira sirimu konke kiruncha hepatitis uyo nejemwa konka nesura
tekukira hepatitis B tekukira obukoko obukira bwa virus tekukira kureka embazi nokutera hamutwe nka HIV tekukira konka ntuguma namuntu namere embazi noguma notera ahamutwe akakoko tukakumanikazara hepatitis B nukweri nayo noguma nomere embazi nogitera hamutwe konka obundi emirundi erikukira abantu abamwe nabaine hepatitis atakukimanya ataine symptom arikaria nasiga kandi we ataine bumanyiso bwona so hariho percentage ey'abantu baguma baine hepatitis atarwaire kusobiyitwe ekindi akarwara ebindi bikaba nibyamwita konka hariho abakurwara hepatitis immediately akarwara ekine kikarwara kikaba inflamed liver enzymes zikaza haiguru akahinduka amaisho after some time kikashanka cyakira konka icyo nabatakizire yase kine niki mwene nikishanka cya recovering konka omukuru recovering omo ekine kigibwamo ebuhuzi ebukojo hate icyo ntucyeta cirrhosis ekine shrinking kitandika kuhwera kiti bwanyuma myaka ndijo nk'etano atandika enda kuzimba kuzamwa amezi atandika kuri omuntu nashoye n'orusimba amezi gejwire mwa kuba ekine nicyo factor y'ombiri ekine cyo kuba kitakukoraje nikibani kimanyisa protein zono mbire ekine shemerere gukora abakuba ekine nicyo kikwasemboringa amino acids protein zikuri kikakora cells kikakora cell membrane kikakora fat content erikuzomu omumbiri kikakora enzymes kikakora hormones kikakora so ekine niyo factor yombi ntangana ko yahangira mbiri nago ni kokoreba ensi yitweje hariho aba specializing mu security hariho aba factory hariho aba cleaninga hariho aba coordinatinga telecommunication mweno mbiri nukuguri obongo nubukoranga communication ni kinenki nkikora factory nsigo ni screening ni sanitation ya system somweno nkega hata ikintu cyo kucyukurema gukora habwa hepatitis cyahamu cwaza kumara obwire ikinecyo abamwe barwara cancer yekine liver cancer so abwenki tuta emphasis akoreba ngo abantu bitu bayekebeza bajemo endware ginezibirwa waheza kukimanya ninga wanotura n'omuntu orwiro munju ukekebeza ukagenda ukegemeza hazo ukegemeza kandi ukasya dozi bitari byo kutunga ka dozi kamwe ukargayo dozi nengana dozi shatu dozi yo kubanza ugakana tunga dozi ya kabiri akwezi rero kwezi ugakana tunga ndijo awira mezi ashatu mbono bawaheza mbwenu abamwe ekizo ngutuba kwikiriza ekyo omuntu nibamanga omuntu ogarwire konka ekyo kubanza babara kukora monitoring tuburi muntu wena orwire hepatitis ngo nayitenga omubazi ako hariho embazi ya hepatitis konka embazi egyo n'embazi ya HIV actually embazi ya hepatitis yitwa abantu n'embazi ya HIV konka nayo ine effect akakoko ka hepatitis so konka kugira ngo embaze ejo koko akitandikiro ine kujigumaho tutukujya buri muntu wena oine hepatitis B hepatitis B kumuntu kokushanga ngo rwire hepatitis B ni cyenda orjaha ogende oyekebeze liver enzymes zawe liver enzymes ezo nizo zikugambira state yekine kukiri enzymes ezo kuba ziri ahiguru nikiba kimanyisa ngo cells ezekine zirwire so noyenda kumira embazi
ozibira akakoka akayonke nkarwaza cells zekino so kokushanga liver enzymes zawe ziri normal nkyenda ngogume buri mezi mukaaga nokyebeza scan scan ejo habwenki noenda kukora scan ejo nokyebeza ekine kureba hatakaba waza kutunga cirrhosis ninga waza kutunga liver cancer cirrhosis neki kinagamba ekine kuhwerera kikabura kukora cells zikafa hakazamu ebukojo heart protein iriya eshagame kabeyo twizi abo kwe kine tukikora protein hate shagame kaguma neyogamo mu mitsi orwizo riyo ndukamuka mu mitsi nduza space utanka kuhaga utanka kuzimba utankenda kuhaga kujura amezi so okuguma nokora scan ejo nekuyamba gukora measures kumenya planning treatment yawe ko hate ekirungi ngo hate abantu nibakora liver transplant kokushanga kine cyawe kirwaire utakashikire kurwara akwe kine kukikurwara nti affecting na systems ezindi so kine cyakitakagira ku affecting ebicweke bindi no basa kukihama batemo ikindi bakuhe ikindi wagamashunga ya immunization na shock tizo kati abanyeganda bine ngene batina tinzana schmidt bintu byo kuteza ubukapo bajira nkashige bukateba kutera byone bikahi manyana batera shiga takubyenga bwenu abantu nibandi benda kuzayo konka bahika kandi ecyaba africans kibazamwa mbwene cyaba africans ejo kine kurugama ukatubene cyo gukora indwara ziriyo nzeyongero mbwingi tukantumanya ngo covid rije apana so nibinge kuza kwije konkanye ekinku kira kugamba abanyeganda beitu no butesiga science ako tukubagambira tukubantu bagambite ntubantu bagambira best ninga ntuyihirra aha facts research na science iturkozesa konko muntu genda mugambira yanga konteza kakatu manyanyowe manyatingija nkonke bibye bya covid kweni tarazare manyatinza kuzara ni bitama huri manyabi hona shiwe nito kitoka twate nito twabentu enda kwita gaitu so mbwena hati okujemesa ni kikuru munonga abo okujemesa oku ntuzibira endwara nyingi munonga okorabo mu kujemesa kandi kujemesa izo ndwara zonka turiyo ntugambaho by the way na malaria vaccine turiyo ntureta vaccine ya malaria nobo yarabetaka tukuza kutandika ku roll out mu district zona konkantu za kutandika na district sezumwe ezine high burden aka vaccine yitwine tekumara abagaveni bakujutereza konkana bakoranje no manya babantu baherwaho nabo nabantu bakatawa hatu noreba covid kwizire numuyishwa ngo kikatwaro kwe omwaka gumagonga kuza kutunga konka vaccine zona z'insurance yo na za konka malaria etwira hana East Africans ya centuries neita Africa konka kujya ngo nendwara yabarkwiragura nendwara yaboro bafe so noreba ngo tarorkine kora kandi tukagwejegera umanya go kugira ngo nito tutema amantu ekore vaccine zeitu tukore kubasa kutubayisaho tukategereza ngo babitukore when hati vaccine is a hepatitis 0 tukazitoma marwaro zarwo zaho nebero batwara bayotse twarete zindi amarwaro ntureta vaccines ezo nesente za government ni kugura vaccines ezo konke kinkwenda no even kintagambaho necyo kugira ngo abana bato tukatandika kugema imyaka nka 17 hwire imyaka 17 hwire nibo twatandika kugema abana hepatitis B so hati
baba nabona abana bato hatu tubakwetenga kugemeswa abako babo bonto ntubagema bandi babagema routine n'abana bazimya ketana aha na hepatitis nayo irimo hato tukugema abana ko ngati ntugambito abakuru abarabire aha rugiye mbwe nabari 17 and above ntibandi kimanyisa tuteregemese hepatitis mwene utakegemese ntibandi endo banze oyechebeze aha bwenki ningambe kintu ekyo ko kwegemesa oroire hepatitis ko kwakurgaha ukakwata mezaga ukagenda ukareba mu swimming pool utazananye nanyenda kongeraho ukashukamo aza mbweno kagenda oketereza ukahora really satisfied kuwa koromuru wakireba mweshi weze hato ukashuka mu swimming pool ngo wato wakora exactly already the burden is there, the big bulk of the hepatitis is there dero akwata mezo ngo no yongera so mbwe okugemesa omuntu orwere hepatitis really nko omugwiraro akashesho mu nyanja atenyongerezo tebanje mweshi wahati oriyo mezi washesho tumwe nanye nayo mwintaro no there is no work wakura icyo nikikuyamba psychologically ngo ine cyo wakora nkataro kikuyamba so nikirungi ngo otakasisire vaccine oyechebeze omanye status yawe ati ntwenda kumanya imyanya imiyoni muzakubana mu gemeramu na mnoga district so mu Uganda na himurabe mu bashikiraho nkebiro ibintu nke hata myanya manye mbaze je turo marwaro gate gon aga government amarwara mahango aga general hospital aga health center po chemerire kuri napaka himurizire nga embaze geriyo no kurgaha kagendo kazo mu irwaro kagira tuneja nanyenda kukebeza hepatitis bakukebera bashanga otarwere bakugema kandi bakwena schedule woragarye Yes, wewe mnonga uri ya Sky Television elizoba twine Dr. Diana Atwiine na tutangaza afungaza magara zimwe na zimwe wati na kujirangu ogende oyichebeze hepatitis B washango tarwire babase kubanu bakujema kandi washango rwire bakutandise ahambazi kokwa uri Obuhabuzi wo mushaho tugambira hepatitis B elimu kuza kubanu mujema abantu tutangaze na mnonga ahimurabe muri na eshahezo muratandikiremo n'ibyo abanyayuganda bashemerire kwetebeka kuza kutunga hati nyencha kare ni World Hepatitis Day haza ogomurundi tugiteire kazo ntuje kuba turiyo nyencha kare azo mukorogo gurumwe bintu bingi konke kikuru mnonga turetsere na van yetu tuje kuba turi akazo playground buri muntu wena orukora nayenda ngo amanye status ya hepatitis B aije azekazo mukasheshe tuje kusiba izo bariona na hatvane riyo negendo mbicweka byo no murkazo abarkwenda kukebeza nibakebeza so ntwenda mukebeze orabar negative tukujeme kandi twenda ngo campaign egumize makwa no kuba twarigire twenda rira abantu bagumize mu bakite mamana bakebeze barebe ngo batungo buherezo bubashemerere so ntujya kwa turiyo please mwije abacyuruhura bakazo bakegegwa basembabure abayibanda bona ntwenda ngo district zone zetorere kazo murebe nemo matamamani mwija twareba ngo twabakebera twabagema babari mnonga Dr. Ntureba murwanisa mnonga akakoko kasirimu mwekaba Ministry of Health na Ministry y'amagara mwaturetera ekitwetsere PEP na PrEP konka tureba abanyayuganda badana bachesimeramu konka hamwe chonjire percentage ya sirimu
namunonga noreba umurimbaro hati nibatuja abacyara nibo benjiri kandi nama mpango koze kutunga kukasirimu mwenu nobasa kututangariza ahankozesa ya pep narish prep kugira ngo aryokwe abe namanyo kwa kubasa kujikozesa narish no kuyakubasa kumiyama hati ntumanya ngo mbara niye mu muri kicweka cya Uganda iki kine sirimu yahigura akakoko ka sirimu kariyo nkeyongera ku kujanjaro mbantu timbarra honka konka I think greater mbarra yona ntureba akakoko ka sirimu mwine mukine sirimu yahigura aha wengi ibintu bishaka ecyo kubanza hari iki kintu cyo kugira ngo sirimu katwino mbazi kunda arware ntagenda ntaragusa konka kandi obukiri kityo abasheje tabakwekebeza bagumiza muno basige ndwara nanga haki kwakwekebeza kazambazi ko kuzambazi ubwo no bucendero mbere na wagenda na wajanjare nsi yona konka tokusiga abantu sirimu konka kizo abasheje tabakukikora so turebere ngo enambe mpango eyabarwire sirimu abatakagire hambazi abatakumanya status yabo kandi abagire nambaza bakujumera kubi bakaburaho ubukoko kucendera bakagumana nubasiga abantu nabasheja mbeno umurango go kubanza abasheja twabeshengereza mureke kusiga abantu sirimu mugende murebe mwakebeza mwazambaze rero na wayenda kugenda nkene it is okay konka obe oine no manyoti tingusiga ninga tingutura abantu ndwara ecya kabiri kiresere oburwiro kukweyongera mbantu hati message kare bakaba bamanya ngo omuntu wabara sirimu stigma mwena abantu babona batina ba konka hati message yeje kagenda yaba ekasisi bansiza kimwabo ngo waitu tumwe tukubasa ku mwenu mwenu tutachfa na message nambwe na hato bundi yoni ngamba abantu abariyo abakundeba bajya sirimu icyo nenje twakowa nabyo bashijiga batwarere kandi batukutina kansa so ntwenda message ntumuhurikize message zaitu ahabo kuba sirimu yeyongeire sirimu kandi mu greater mwena ankore yankore sirimu eri yahiguru ekindi hati kutwaretsera mubazi hariho mubazi ogutuka abantu abari exposed katugire yaba raped waza kushanga bashanga omuntu arwire sirimu omuntu ogwo ntibankenda within 24 hours abe yamizira mubazi ogukuzibira omuntu ogwo ngo atarwara sirimu twine nombazi ogutuka abantu pre-exposure. Of course, pre-exposure, umbazo go keija, ntoenda ngutukuha abantu, especially araba takwebera, batakuchebera mbwenu. Ba prostitutes. Hakuba sirimu erumumba prostitutes nyingi. So, araba takuchebera kugira tunyowe tinyine cyo gukora nembu yobondo ara sirimu konkana atunga ka sente tizo. So mbwenu hariho group ezo. Hariho mbazo kubahereza gukabayamba just in case ba exposed ninga abantu baza situation eba kutekateka ngo neza ko exposing umusirimu konka hata kinkwenda kubagambe ekyo kishemerere kuba interpreted what when can't castati mbazo gurho ninja kuba reckless kastanyi no mbazo gundamire gukazibere ndwara ninga ninja komera ntakagireyo ejo tia 100% no basa kugumera stiro gende orware sirimu ekyo nikikuru kya kabiri neimwe bakumanya ngukastanya okunda rware ndabuzambazi embazi ya burizo erumu side effects kandi hatu ntureba n'abantu aba kare atwabere nturagurira batwira ha mbazi ya ARVs
abamazire decades nibamire embazi ekyo nyenda kubagambira ngu heart cancer abantu turiyo ntureba nibeija na cancer heart bona nibahembera bari abakukira enamba like 50% enamba contributingire cancer kuba haiguru HIV. So nawe ekyo mureke kwehereza self confidence ninga false confidence eyo koreka ngu ino slim tekine nshonga mbasa kurwara mbazi no slim neita slim ine complications slim noza kuzambazi na bwaza mbazi tokubasa kumanya how embazi kuyakutwaza konka ultimately slim nayo ne predisposing her cancer na habo ekyo mureke kutwara slim nka kantu kache aronya wa mutwazi beshinyewe nante kunda arware ndware umeshe narwara slim ya jovia mbeshi hakiri mbwen deka naboke konka mbwenu jovia ni mbwenu muntu kushanga that kind of thinking is really backward unabweniza kufana mnako mbweshi bakambeja mwe nibaza kunkora mwembawo kunda fena afa konka mbwenu tikwasa kubura kugenda na jovia kukwara akakoko karakarimo ntuza kabagana ntukanya abanyabuza that kind of talk is dangerous, very dangerous. So tubashaba abanya-Uganda baturikiza imwe bantu hona tumuyamba hihanga ryanyu tumugira lifestyle nungi tukachendeza mwene za billions 10 tukutaha mbazi kugure mbazi ngo turagurira sirimu turagurira marina hona nojya ngo imwe mukiteka tekyo esentezo twa enamba yakendera esentezo tukazitaha kugura ebintu ebyamane byo kombeka ihanga iwe nogira ngo nikintu kibasikati imwe numukireba muta abo enkecyo mutakukireba ngune omuntu wagira lifestyle nungi contributing ihanga lya ubutashoza sente negure mbazi ngo ekora good abo kweke nakecyo mbazi tariyo manyembazi tariyo government tuyambe wow hati ima rori yanyu neya mwa contributing kihanga lyanyu mwari contributing numbrita ho burden ngo mwarwara siri mwarwara shukari mwarwara pressure ebintu mukubasa kwetantara mwabireka mwadero twaba fat rero twena twazaho rero dera pressure zaza heiguru kandi government tekuza kugura embazi rero twarwara za slim rero twarwara za hepatitis kandi malaria yijuraho ensirize yijuro munju tutukwefere kandi government tekuza kutukutimba mbwene ebyo tujya kwera hinabi tujya kwera abakuturikiza tujya kwera hinebi ihangariye itunojya ngundiza kukura manyense zakuzire ezizabungereza zimukoreza America abantu pre-exposure. Of course pre-exposure umbazo gokeja ntoenda ngutuguha abantu especially araba takwebera batakuchebera mbwe ba prostitutes abako basirimu erumumba prostitutes nyingi so araba takuchebera kugira tinyowe tinye cyo gukora nembu yobondo arasirimu konka natunga ka sentetizo so mbwe ntaro group ezo haro mbazo kubahereza gukabayamba just in case ba exposed ninga abantu baza situation eba kutekateka ngo neza ko exposing umusirimu konka hata kinkwenda kubagambira icyo tishemerire kuba interpreted what when can't castati mbazo gurho ninja kuba reckless kastanyi no mbazo gundamire gukazibire ndwara ninga ninja komera ntakagireyo ejo tia 100% no basa kugumera stiro gende orware sirimu icyo ni kikoro cya kabiri neimwe bakumanya ngo kastanyo kunda rware ndabza mbazi embazi ya burizo side effects
kandi hati ntureba n'abantu abakare abitwabire nturagurira batwira hambazi ya ARVs abamazire decades nibamire mbazi ekyo nyenda kubagambira ngo heart cancer abantu abituriyo ntureba nibejana cancer hati bona nibahendera bari abakukira enamba like 50% enamba contributing cancer kuba higuru ni HIV. So nawe cyo mureke kwehereza self confidence ninga false confidence eyo koreka ngo ino slim tekineshonga mbasa kurwara mbazi no slim neita slim ine complications slim noza kuzambazi na waza mbazi tokubasa kumanya how embazi kuyakutwaza konka ultimately slim nayo ni predisposing her cancer na habwe cyo mureke kutwara slim nka kantu kache aronya wa mutwazi beshinyewe nante kunda arware ndware umeshe narwara slim ya jovia mbeshi hakiri ndeka nabo kenyite konka mbwenu jovia ni mbwenu muntu kushanga that kind of thinking is really backward unabweniza kufana mnakwa mbweshi bakambeja mwe ndibaza kunkora mwe mbawo ukunda fena afa konka mbwenu tikwasa kubura kugenda na jovia kukwara akakoko karakarimo ntuza kabagana ntukanya abanyabuza that kind of talk is dangerous, very dangerous. So tubashaba abanya-Uganda baturikiza imwe bantu hona tumuyamba hihanga ryanyu tumugira lifestyle nungi tukacendeza mwene za billions enkume tukutaha mbazi kugure mbazi ngo turagurira sirimu turagurira mareri hona nojya ngo imwe mukiteka tekyo esentezo twa enamba yakendera esentezo tukazitaha kugura ebintu ebyamane byo kombeka ihanga iwe nogira ngo ni kintu kibasikati imbona mukireba muta abwenke cyo mutakukireba ngo nimo omuntu wagira lifestyle nungi contributing ihanga rya utashoza sente negure mbazi ngo ikoragure abakweke nacyo mbazi tariyo manyembazi tariyo government tuyambe wow hati ima rori yanyu neya mwa contributinga kihanga ryanyu mwa contributinga numbrita ho burden ngo mwarwara siri mwarwara shikar mwarwara pressure ebintu mukubasa kwetantara 17 and above nkibani kimanyisa ngo tuteregemese konkana bakoranje no manya abantu baherwaho nabona n'abantu bakatawa hatu noreba covid kwizire numuyishwa ngo kikatwara kwe omwaka gumagonka uza kutunga vaccine konka vaccine zona z'insurance yo na uzaba konka malaria etwira hana East Africans ya centuries neita Africa konka kujya ngo nendwara yabarkwiragura nendwara yaboro mbafe so noreba ngo tarorkine kora kandi tukagwejegera umanya go kugira ngo nito tutema amantu ekore vaccine zeitu tukore kubasa kutubayisaho tukategereza ngo batukore when hati vaccine is a hepatitis 0 tukazitoma marwaro zarwo zaho nebero batwara bayotse twarete zindi amarwaro ntureta vaccines ezo nesente za government ngiri kugura vaccines ezo konke kinkwenda no even ekintagambaho necyo kugira ngo abana bato tukatandika kugema emyaka nka 17 hwire myaka 17 hwire nibo twatandika kugema abana hepatitis B so hati babana bona abana bato hati tubakwetenga kugemeswa abuko babo bonto ntubagema
bandi babagema routine n'abana ansimyaka 5 aha na hepatitis nayo irimo hato tukugema abana ko ngati ntugambi to abakuru abarabire aha rugiye mbwe n'abari 17 and above ntibani kimanyisa ngo tuteregemese hepatitis mwene utakegemese ntibani cyendo banze oyekebeze aha wenki ningambe kintu eje ko kwegemesa oroire hepatitis ko kwakurgaha ukakwata mezaga ukagenda ukareba mu swimming pool utazananye nanyenda kongeraho ukashukamo aza mbweno kagenda uketereza ukahora really satisfied kuwakora umurimo wakireba mwishi weze hato ukashuka mu swimming pool ngo wato wakora icyo exactly already the burden is there, the big bulk of the hepatitis is there rero wakwata meze ngo no yongera so mbwe okugemesa omuntu orwere hepatitis really nko omugwiraro akashesho mu nyanja atenyongerezo tebanje mweshi wahati oriyo mezi washesho tumwe nanye nayo mwintaro no there is no work wakura icyo nikikuyamba psychologically ngo nicyo wakora nko kataro kikuyamba so nikirungi ngo otakasisire vaccine oyekebeza omanye status yawe ati ntwenda kumanya imyanya imiyoni muzakubana mu gemeramu na mnoga district so mu Uganda naho murabe mu bashyiraho nkebiro ibintu nke hata myanya manye mbaze je turo marwaro gate gon aga government amarwara amahango aga general hospital aga health center ko shemerire kuri nampaka himulizire nga embaze geriyo no kurgaha kagendo kazo mu irwaro kagira tuneja nanyenda kukebeza hepatitis bakukebera bashanga otarwere bakugema kandi bakwena schedule woragarya yes bari mnonga uri ha Sky Television elizoba twine Dr.Diana Atwiine na tutangariza ahashongaza amagara zitazumwe zumwe ahati nakugirangu ogende oyikebeze hepatitis B washango tarwire babase kubana bakugema kandi washango wire bakutandise ahambazi kogwa uri habuhabuzi wo mushaho katugambira hepatitis B irimo kuza kubana mugema abantu tutangaze na mnonga ahimurabe muri na eshahizo murakandi kiremu n'ibyo abanyarwanda bashemerire kwetebeka kiza kutunga hati nyencha kare ni World Hepatitis Day aza ogomurundi tugiteire kazo ntujja kuba turiyo nyencha kare azo mukoro ogwo gurumwe ibintu bingi konke kikuru mnonga turetsere na van yetu tujja kuba turi akazo playground buri muntu wena orukora nayenda ngo amanye status ya hepatitis B aije aze kazo mukasheshe tujja kusiba izoba ryona na hatuvane riyo negendo mbicweka byono mu kazo abarkwenda kukebeza nibakebeza so ntwenda mukebeze orabar negative tukugeme kandi ntwenda ngo campaign egumize makwa no kuba twarigire ntwenda rira abantu bagumize mu bakite mamani bakebeze barebe ngo batungo buherezo bubashemerere so ntujya kwa turiyo please mwije abacyuruhura bakazo bakegegwa basembabure abayibanda bona ntwenda ngo district zone zetorere kazo murebe ne matamamani mwija twareba ngo twabakebera twabagema babari mnonga Dr. Ntureba murwanisa mnonga akakoko kasirimu nkaba Ministry of Health na Ministry y'amagara mwaturetera ekitwetire PEP na PrEP konka tureba abanyayuganda badeno bacesimaramu onkaha mwechonjire percentage ya sirimu na mnonga noreba umurimbaro hati nabajja abacyara nobenjiri kandi nampango koze kutunga kukasirimu mwenu nobasa kututangariza ahankozesa ya PEP na PrEP
kugira ngo aryokwe abe namanyo kwakubasa kugikozesa narishi no kuyakubasa kumiyamba hati ntumanya ngo mbara niye mu muri kicweka cya Uganda iki kine sirimu yahigura akakoko ka sirimu kariyo nkeyongera kujanjaro mbantu timbarra honka konka I think greater mbarra yona ntureba akakoko ka sirimu mwine mukine sirimu yahigura aha wengi ibintu bishatu ecyo kubanza hari iki kintu cyo kugira ngo sirimu katwino mbazi kundarware ntagenda ntarabuza konka kandi obukiri kityo abasheje tabakwekebeza bagumiza muno basige ndwara nanga haki kwakwekebeza kazambazi ko kuzambazi ubwo no bucendero mbere na wagenda na wajanjare nsi yona konka tokusiga abantu sirimu konka kizo abasheje tabakukikora so turebere ngo enambe mpango yabarwire sirimu abatakagire hambazi abatakumanya status yabo kandi abagire nambaza bakujumera kubi bakaboraho ubukoko kucendera bakagumana nubasiga abantu nabasheja mbeno umurango go kubanza abasheja twabeshengereza mureke kusiga abantu sirimu mugende murebe mwakebeza mwazambaze rero na wayenda kugenda nkene it is okay konka obe oine no manyoti tingusiga ninga tingutura abantu ndwara ecya kabiri kiresire oburwiro kukweyongera mbantu hati message kare bakaba bamanya ngo omuntu wabara sirimu stigma mwe n'abantu babona batina ba konka hati message yeje kagenda yaba ekasisi bansiza kimabo ngo bwaitu tumwe tukubasa kumwe tutachfa na message nambwe na hato gundi yo ningamba abantu abariyo abakundeba bajya sirimu icyo nenje tutwakowa nanjye bashijiga batwalere kandi batukutina kansa so ntwenda message ntumuhurikize message zaitu ahabo kuba sirimu yeyongeire sirimu kandi mu greater mwena ankore sirimu ya heguru ekindi hati kutwaretsera mbazi hariho mbazo gutuka abantu abari exposed katugire yaba raped baza kushanga bashanga umuntu arwere sirimu umuntu ogo ntiwankenda within 24 hours abe yamezero mbazi okukuzibira umuntu ogo ngo atarwara sirimu twine no mbazi ogutuka abantu pre-exposure. Of course, pre-exposure, umbazo go keija, ntwenda ngutukuha abantu, especially araba takwebera, batakuchebera mbwenu. Ba prostitutes. Abakuba sirimu erumumba prostitutes nyingi. So, araba batakuchebera kugira tunyowe tinye cyo gukora nembu yobondo ara sirimu konka natunga ka sentetizo. So mbwenu haro group ezo. Hariho mbazo kubahereza kukabayamba just in case baba exposed ninga abantu baza situation iba kutekateka ngo neza ko exposing umusirimu konka hata kinkwenda kubagambe icyo tishemerire kuba interpreted what when can't castati mbazo gurho ninja kuba reckless kastanyi no mbazo gundamire gukazibira ndwara ninga ninja komera ntakagireyo ejo tya 100% no basa kugumera stiro gende orware sirimu icyo ni kikuru cya kabiri neimwe bakumanya ngo kastanya okunda arware ndabuzambazi embazi ya burizo erumu side effects kandi hatuntureba n'abantu aba kare atwabire nturagurira batwira hambazi ya ARVs abamazire decades nibamire mbazi icyo nyenda kubagambira ngo heart cancer abantu abuturiyo ntureba nubejana cancer heart
bona nibahendera bari abakukira enamba like 50% enamba contributing cancer kuba heguru HIV. So nawe cyo mureke kwehereza self confidence ninga false confidence eyo koreka ngo ino slim tekinenshonga mbasa kurwara mrembazi no slim neita slim ine complications slim noza kuzambazi na wazambazi tokubasa kumanya how embazi kuyakutwaza ultimately slim nayo ne predisposing her cancer na habwe cyo mureke kutwara slim nka kantu kache aronya wa mutwazi beshinyewe nante kunda arware ndware umeshe narwara slim ya jovia mbeshi hakiri ndeka nabo kenyite konka mbwenu jovia ni mbwenu mtu kushanga that kind of thinking is really backward. Unabweniza kufana unakwa mbeshi bakambeja mwe ndibaza kunkora mwembawo ukunda fena afa konka mbwenu tikwasa kubura kugenda na jovia kukwara akakoko karakarimo ntuza kabagana ntukanya abanyabuza. That kind of talk is dangerous, very dangerous. So tubashaba abanya-Uganda batukiza imwe bantu ona tumuyamba hihanga ryanyu tumugira lifestyle nungi tukachendeza mwene za billions enkume tukutaha mbazi kugure mbazi ngo turagurira sirimu turagurira mareri wana nojya ngo imwe mukiteka tekyo esentezo twa inamba yakendera esentezo tukazitaha kugura ebintu ebyamane byo kombeka ihanga iwe nogira ngo ni kibasika imbona mukireba muta abwenke cyo mutakukireba ngo ne omuntu wagira lifestyle nungi contributing ihanga ryawo butashoza sente negure mbazi ngo ikora good abukweke ntacyo cyo mbazi tariyo manyembazi tariyo government tuyambe wow hati ima rori yanyu neya mwa contributinga kihanga ryanyu mwa contributinga numbrita ho burden ngo mwarwara siri mwarwara shikar mwarwara pressure ebintu mukubasa kwetantara mwabereka mwahadero twaba fat rero twena twazaho rero there pressures azahe iguru kandi government tekuza kugure mbazi rero twarwara za slim rero twarwara za hepatitis kandi malaria yijuraho insirize yijuro munju tutukwefere kandi government tekuza kutimba ngwene ibintu tujya kwera hinaga tujya kwera abakuturikiza tujya kwera hinebi ihangariye itunojya ngo ndizakura amanyense zakuze re ezizabungereza zimukoreza Amerika ezendware zimwe ngaza malaria amanyabi ebyo biri hansi munonga ebyo tubabine no kubigira tubine malaria ko muzezo bakabeheza kare na China yaberegira malaria iyo nayo kawayo kare bakinka bona buri omo yimka yarwanise ndware ejo baheza hato ko kureba bakora ine no bakore bindi ngweni ito tujya kwera hi esente zihanga zona kugumana zihwero mukugure mbazi yendware zikubasa kuzibera tujya kwera muherneya nimbuze cyo kibuzo nakikubuza iwo mpurikize muherneha isente zihanga kugumaniza kugure mbazi kuraguze ndwara tukubasa kwetantara individually tukayamba government ka saving centers ezikakore bindi tunguri ha yes abo kuba ubwiga bwo kubanza n'amagara absolutely tatine magara kuza gukora ibyo bitwenda abanyakombe kama amadendekero basabana so mwene umnyeganda horhona obori yahebye amahanga rubasa kutera umuranga na mutakunuya ngambere ngo amagara n'icyo bwiga cyamana turi kuruga ahanshunga kandi ya sirimu government akatuyamba munonga yatuderaho antenatal care services binarishi obuherezo bakuhereza abakaza binenda kugira ngo tuzare konka turebero bwa hati abakazi tubatunga kufomeswa kumara
abamwe nibenda bijashaya muheru wenu nubasa kutugambira ahantu ngahabwenjo mukaso Sky TV irakari abantu. Sky TV, in conjunction with Honorable Robert Mwesigorkari, the MP Mbara City North, invites you to perfect your expression event, which is to take place at Mbarara High School Main Hall on 30th of September 2023. The event, where the school representatives will be competing in debate, is aimed at promoting the public speaking skills among the participants from the invited schools. Come perfect your expression and public speaking skills with Honorable Robert Mwesigorkari and Sky TV. Amazina ganje nibanyita Joshua Tukesiga, Director wa Adra Model Primary School, Day and Boarding School, Nursery and Full Primary School. Shangwaha Makenke ahashungine na Coca-Cola plant na Makenke Barracks. Ntwereza abana obwegese obw'omulingo gw'omutano obujwangizemu na eby'omukono ningashi skills. Twegesa abana ebiharani, twegesa computers kandi bahereza na transport abana bakubana bataha twine school vans, twine abashomesa batendeke abamiringo mirungi etaye yemwe nemwe kandi abakwasa kuletera omwana wawe yarugamu omuntu murungi wa nyensya. Tubasha bangu mutwereza abana banyu abakuba tuyo ishomero ry'omutano kandi rikwasa kukora kugira ekiri yakora omwana wawe wabana nda kutushikira mutiterera akasumu 0772 ningashi Airtel 0754 endijo 0372 baba nonda kutandikira mukashanyico ka email notandikira hari info@adulam.sc.ug waba nonda kutureba mikutu ya internet notugugulinga ha www.adulam.sc.ug. Nagagumye to sijaro banyeta kanwana aro banyeta karre charisi nyamugisha franka banyeta kuraishi kurgisingiro town council University Kid Mwenu Rugazi Charity and Orphanage Foundation na Ghetto Dwellers Association yakuletera cyo mutano aharunaku urwa Street Kids Day urunako oru niruza kuba hebiro bibiri ryo kwa mwenda omwaka ogwe 2023 a Independence Park Mbarara mwije tuyamba amafuzi amwe n'aba Street Kids okutamu nibusha kandi ba sponsor abashiteka mwamani ni USAID, Red Cross, Pepsi, The Innovation Village, Sky TV, Vega Radio, Tasso, Glory FM, and Digital FM, Massa FM, H Interiors, Aero 9 Films, Matcom Records, Nowat Enterprises Limited, Reproductive Health Uganda. Jijo muliza abana ba Uganda, echo kubasa chuona, no basa kwijana cyo okubaho kwawe ni kikuru munonga hizoberyo. Kandi otakayebwa nguni haza kuba hari abeshongozi bingi okumanya biri kusingaho. Tereji namba yesimu 0787 ninge ya 0770 ebyo byona bitekigwa ba Rugazi Charity and Orphanage Foundation na Ghetto Dwellers Association. Mutuyambe kwamwenda ebiro bibiri kubaturya Independence Park oyija oyinakazo kache obachihango katiya street nyoni kwenisha bachonga yechi Akam events
irakari y'abantu. Sky TV, in conjunction with Honorable Robert Mwesigorkari, the MP Mbara City North, invites you to perfect your expression event, which is to take place at Mbarara High School Main Hall on 30th of September 2023. The event, where the school representatives will be competing in debate, is aimed at promoting the public speaking skills among the participants from the invited schools. Come perfect your expression and public speaking skills with Honorable Robert Mwesigorkari and Sky TV. Amazina ganje nibanyita Joshua Tukesiga, Director wa Adra Model Primary School, Day and Boarding School, Nursery and Full Primary School. Shangwaha Makenke ahashungine na Coca-Cola plant na Makenke Barracks. Ntwereza abantu bwegese obwo mulingo bw'umutano bujwangizemu na ebyemukono n'ingashi skills. Twegesa abana baharani, twegesa computers kandi bahereza na transport abana bakubana bataha twine school vans. Twine abashomesa batendeke abamiringo mirungi etaye yemwe nemwe kandi abakwasa kuletera umwana wawe yaruga mu murungi wa nyensya. Tubasha bangu mutwereza abana banyu abakuba tuyo ishomero ryo mutano kandi rwasa gukora kugere kiri yakora umwana wawe wabana nda kutushikira mu kitera akasumu 0 kinana na munana 30 ningashi Airtel 0 23 endijo 0 2 baba nonda kutandikira mukashanije ka email notandikira hari info@adulam.sc.ug waba nonda kutureba mikutu ya internet notugugulinga ha www.adulam.sc.ug. buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu byo buhingi no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero cyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Gagumye to sijaro banyeta kanwana aro banyeta karre Charles nyamuje Franka banyeta kuraishi kurgisingiro town council University Kid Mwenu Rugazi Charity and Orphanage Foundation na Ghetto Dwellers Association yakuletera cyo mutano aharunaku urwa Street Kids Day. Urunako oru niruza kuba hebiro bibiri ryo kwa mwenda omwaka ogwe 2023 a Independence Park Mbarara mwije tuyamba amafuzi amwe n'aba Street Kids okutaha munibusha kandi ba sponsor abashiteka mwamani ni USAID, Red Cross, Pepsi, The Innovation Village, Sky TV, Vega Radio, Tasso, Glory FM, Digital FM, Massa FM, H Interiors, Aero 9 Films, Matcom Records, Nowat Enterprises Limited, Reproductive Health Uganda. Jijo umuriza abana ba Uganda, echo kubasa chuona, no basa kwijana cyo okubaho kwawe ni chikuru munonga hizoberiyo. Kandi otakayebwa nguni haza kuba hari abeshongozi bindi okumanya biri kusingaho. Tereji namba yesimu 073 ninge ya 070 ebyo byona bitekigwa ba Rugazi Charity and Orphanage Foundation na Ghetto Dwellers Association. Mutuyambe bamwenda ebiro bibiri tubaturya Independence Park oyija oyinakazo kache obachiraho kakiya street nyoni kwekushaba cyonga Akam events turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariokwe habiremo obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka. Turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otinevunanizibwa aha mukundwa wawe, too much expectations kandi na lack of respect for your partner.
ebyo nabishanje aha Sky Television omu program nyamurungi eya Love Drive erabereho buri Sunday shayina necweka paka shayitana necweka ezo mukiro so kwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abariyokwe nanyo muhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platforms zona Sky TV UG official Sky TV irakarya abantu. Noenda kulinda umubiri gwawe gukaguma guryo gw'umutindo utakaferwa program yitu eya physical fitness buri ko kubanza kuri wa katanu shayi 12 necweka z'umukasheshi ukwikashahero ubu ukora exercises zabura umuringo hamwe nezo murembe kandi ohwera umubiri gwawe okuguma guryahamutindo buri rwa mukaga shaha mukaga okusya munana zihangwe otaferwa program education and patriotism nanye Vincent Mujinyagwishwa tukuretera abantu ombintu bitari mwe namwe ebikwatirine nebyo bwegese no kunda ihanga ryawe nibakwegesa ibyo kubasa kundo mu ihanga okabasa kubishemererwamo kandi okafuna ne muri ebyo ebyo ruho no shoma ningashebe washomere Sky TV irakarya abantu. Program Party Time aha Sky TV na nyamwereza wawe ainenina buri Sunday kwihashaha mushanje kwishyashaha 10 zo mwabazi egi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha Sky TV neshanga Makarista Road omurembo orwambara aha henyine noho kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubiteretera ntubyoreka aha Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu. Hey, I'm coming and I'm not denying. Make a way for me. Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shayi 10 zo mwabazi no twantata omudi atamushana okushaba kesho ngoro syaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shaha munana shayi 10 zo mwabazi hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is the boy king Dana Cavs baby bam 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 bam. Omulebi wa Sky TV otaferwa muzano nyamurungi nibihinduka oraba nzasibwa tula wansi bakukomera shumzo babenaki omuzano ogw'abantunga mu United Actors nugoreka abulirwa kubanza mpaka rwa katano shahi mwene chweka zo mwabazi rero kugarukwamo urwa mukaga shahi 10 mwene chweka ezo mwabazi Nyuwe ni tweka nyuwe just kugoza hubati kache
amazina gange myeto sijaro amazina gange myeto sijaro banyeta kanwana aro ne banyeta karre Charles nyamusha Franka banyeta kuraishi kurgisingiro town council University Kid Mwenu Rugazi Charity and Orphanage Foundation na Ghetto Dwellers Association yakuletera cyo mutano. Sky TV irakari abantu. Hata noreba covid kwizire numwishwa ngo kikatwara kwe omwaka gumagonga kuza kutunga konka vaccine zona za insurance yo na za konka malaria etwira hana East Africans ya centuries neita Africa konka kujya ngo nendwara yabarkwiragura nendwara yaboro bafe so noreba ngo utarorkine gukora kandi tukagwejegera umanya go kugira ngo nito tutema amantu ekore vaccine zeitu tukore kubasa kutubayisaho tukategereza ngo babitukore when hati vaccine is a hepatitis 0 tukazitoma marwaro zarwo zaho nebero batwara bayotse twarete zindi amarwaro ntureta vaccines ezo nese ndiza government niye kugura vaccines ezo konke chinkwenda no even chintagambaho necyo kugira ngo abana bato tukatandika kugema imyaka nka 17 hwire myaka 17 hwire nubo twatandika kugema abana hepatitis B so hati babana bona abana bato hati tubakwetenga kugemeswa abuko babo bonto tubagema bandi babagema routine n'abana azimyaka 5 na hepatitis nayo irimo hato tukugema abana konkati ntugambito abakuru abarabire aharugiye mbwe nabari 17 and above nkibandi kimanyisa ngo tuteregemese hepatitis mwene utakegemese nkibandi endo banze oyekebeze aha bwenki ningambe kintu ekyo ko kwegemesa oroire hepatitis ko kwakurgaha ukakwata mezaga ukagenda ukareba mu swimming pool utaza nanyenda kongeraho ukashukamo aza mbweno kagenda oketereza ukahora really satisfied kuwakora umurimo wakireba mweshi weze hato ukashuka mu swimming pool ngo wato wakora cyo exactly already the burden is there, the big bulk of the hepatitis is there dero akwata mezo ngo no yongera so mbwe okugemesa omuntu orwere hepatitis really nko omugwiraro akashesho mu nyanja atenyongerezo tebanje mweshi wahati oriyo mezi washesho tumwe nanye nayo mwentaro no there is no work wakura icyo nikikuyamba psychologically ngo ine cyo wakora nkataro kikuyamba so nikirungi ngo otakasisire vaccine oyekebeze omanye status yawe ati nkwenda kumanya imyanya imiyoni muzakubana mu gemeramu na mnoga district so mu Uganda na himurabe mu bashyiraho nkebiro ibintu hate myanya manye mbaze je turo marwaro gate gon aga government amarwara mahango aga general hospital aga health center po shemerire kuri napaka himurizire nga embaze geriyo no kurgaha kagendo kazo mu irwaro kagira utuneja nanyenda kukebeza hepatitis bakukebera bashanga otarwere bakugema kandi bakwena schedule woragarya Yesu bari nonga uri ha Sky Television elizoba twine Dr.Diana Atwiine natutangariza ahashongaza amagara zitazumwe na zumwe ahagwata nakugirangu ogende oyikebeze hepatitis B washango tarwire babase kubana bakugema kandi washango rwire bakutandise ahambazi kogwa uri habuhabuzi uwo mushaho ngano je ko kintu bakimanya baba takuchimanya ahabwencho mukazi mwenda aine
yamanya ati ngo ayinenda ayine kuba nashyikirira umushaho akamutwara mu process ejo narishi obwirogo pakazira umwana we ati okwija buri mukazi wena owagirenda ko kugirenda ogira mu risks think kumanya ko nakucheta risk buri mukazi wenda naba in a certain level of risks nicho rahanga yatuteireho kutwasisire buri mukazi wenda ashemerera kuza omwirwaro kuchebeza at least emirundi yena takazeyo at least emirundi yena aha bwenji enda nemara amezi mwenda buri mukwezi nahaba hariho ekikubasa kuhinduka wa mwana ogu omumezi ashatu ago kubanza eki tukuba ntwenda ngu oije waheza otukumanya otunyinenda oije omwirwaro eki turikwendera ngu oije omwirwaro amumezi ashatu omwana niho ari so critical ebicweka by'omubiri gwe bikuba nibitandika kukora haza ekimwe kiriyo nikitandika kukora ekyamaani ekine kuba supported n'obwongo obwongo bw'omwana bwana butandika kukura haza nyina akatandika kumera folic acid akatandika kumera na iron akatandikira halevejo hata omwana yatunga folic acid ejo neyamba nerves ze kukura gye na cells ze z'omubiri so ntuba ntwenda ngu omumezi ashatu ago kubanza oine kugenda oza omwirwaro bakuchebere bakonfirming ngu oinenda otandikire omubazi aha bwenjo oine kwija omu first 3 months abantu abamwe naba namanya ngu yagirenda ahunama akirwaraho especially amezi ashatu ago kubanza abakazi abamwe nibarwara akirwara agenda za kliniki aza drug shop agura antibiotics agimera antibiotics eziwamera toizimo embazi emwe iwamera omumezi agashatu ago kubanza ga dangerous aha mwana nicyo kiri kuri munonga kurengo omumezi agashatu kuwagira okuwaba wagenda waza irwaro bakuchebera kandi bagambira hariho embazi yotashemerere kumera oinenda hari embazi yotashemerere kumera omumezi ashatu agakubanza agenda abo kubagamera nori kurebera bamwe abana nibeja bazairwe baine cleft lip abamwe nicyo kurebera abana bazairwe amagufa gata developing rege emikono eriyete abamwe nicyo kurebera bazairwe okwenyuma amagufa gataterine baine spina bifida obwongo buri yaherwa amagufa gataterine ngiye kushweka obwongo nicyo kurebera bamwe nibeja baine congenital abnormality omwana kuzarwa na cataract akazarwa humere nicyo kurebera abana bamwe bazarwa baine defects of mitoma abamwe nikitandikira hambazi yinyina yamizira ameza agashatu go kubanza so nahabwejo eki turukwenda ngo abakazi aba at least beje emirundi yena in lifetime omumezi mwenda agagara benenda buri stage ntuba ntwenda tumonitoring hari ebintu tukuba tumonitoring tinkumanya kumara murahurireho eki tukweta placenta previa placenta previa hate ekinyina ky'omwana kumwana okwakuba naza kutondo muri nyinenda hate ekinyina ekyo nikija kyemplantinga ahansi heihi n'omuhanda aho omwana ashemwe kuba narama ekinyina ekyo kikwataho hata omwana akora ari eruguru yakyo ekinyina kiri hansi omburyo obwa butosho obuhikire ekinyina nikyekwata aha mutwe gwa nyinenda kuno hata omwana aza hansi hata akoragye yakyo bwokushoragye konka hati ekyo tokwija kukimanya otagire mantenento ninga otakebeize nkasikani
ni mango amararo gaita machaga hansi gona tukakatungire scan twine scan zikumara marwara kunkano baza kuronda kasente no genda nozo mu clinic ay scaneri nibakukebera ninga nozo mu rwanda rango nibakukebera scan ahamezi nkatano mukaga aho placenta previa no bawagirebire placenta previa kweko kuboine placenta previa eshwekiro muhanda gwa nyinenda omunwa gwa nyinenda aho nikibani kimanyisa ngutokwija kuzara nomari kansho mwana naraba nyine nanga kinyina kikotsa nikibani kimanyisa eshaha yona no basa kujo ojo nyine ngira abakazi nombamanya kubari yaha ahurira tene kwari olova sade nakarebe mtunga yeshagama kandi atakakize na kuzara ekyo nikibani kirgari ekyo sombweno ekikuru ekitubantu enango izire omwantinento kukebera bakakebera pressure yawe aboko bakaza bamwe kwakutama atenda pressure tandika kutemba tembe omwana kiza kukamezi mukaga afa afero munda habwa pressure turebera bakwijana bajangwa bana bafero munda so ebi byona koko zo mantinento wagomeza muno zo mantinento je risk sezo zona nabazireba koko benda niyo yo kubanza ngo ejo nendo tokazara hoga buri mukazi wena ori kuba natandika kuzara yagirende yo kubanza ashemerere kuzomushaho umantinento bakebera magfa jaga bakora assessment bareba umuhanda gw'amagufa gawe nugumara omwana kwara akure naza kuraba mugi ninga naza kwaturwa hafi rero baza kushemeza kandi bashanje omwana yafa ningo zorumwe omwana hibaraze kurufaringira kwiha kureta bwizwera oshanje omukazi omwana nyinenda yabarikire atakiza so omukazi oruko otakazara hoga nkibani kenda babanze bakore assessment y'amagufa gawe amagufa gawe bashanga ngo borderline ninga gar contracted omwana wawe ushikana umuhango kata kwija kuraba mu magufa then no planninga no kurefaringa na karo mwirwaro washitse biro byukuzara no kushemeza so mwe tushemerere kuzaho umuntu kaya kujya nyo kasika kazara hari habakazi abazeira abana mwenda nyinenda ninka blouse yanjeje neba yabere ngoko nakugira nti omwenda kwa kuheza tukuzara egireti ebeti ebra kwekwata abra as bleedinga no bakora bato no bakora bati nyinendere nkaki nko mwendo ekyaza kurgamo umukazi afu kwabo no manyango ina mazara mengi oyine risk yo kujo otategereza kuza kugera ebishanga beshinyoka kontora nizara nyonga nanga nyonga banzaraho muka clinic wasabana bangashi no manyota shimbweno uguko kwara atakwija kubo wa mahero owakutwara so byone ebi byona ntwenda abakazi beje bazo marwaro banywa baze kare ha folic acid ni chikuru munonga aha mwana wa kwiha akwezo ko kubanza kutaha akwezo kwa mwendo ni chikuru munonga komera folic acid aha mwana wa obongo bwa ukure omwana akore namagezi iwo ni uri kwenda kuzare cyadunkwe awenje utakwije mwirwaro karaguza bakakombaza kare wenu umulevu wa Sky TV omurungi tujyaha program wa Sky TV tugamba ahabyamagara twine Dr.Diana Atwiine wiro wat tubentureba bakazi abemwino kwetogwita ngwitati ngabakazi kambija abana bakabafero munda ubiro bwinji numukira kwija hirwaro kireweka mu mija hirwaro ashaya muheru arabantu akwenda babanze bazoko kwenyuma bije ahashaya muheru batashine kuba yamba kandi mukimara nka government nayo tiyashitufaho konka buriyo uyabireni kufaho umuhanda kubonire pako zira umwana wawe ubirobwe ukabota bize ine bwa bintu koroko kongesha yahika kandi watandika ngo government tuyambe mbwenu
okumugezeho kureba ngo gavumenti etakakuyambire niwe waza kweyamba kuko obuheereza bwo buriho amarwariro gariho abashaho bariho mwenu wene kuba n'obutungira omubwire mwenu omu antenatal care twinemu n'abakazi abakuteganisibwa endwara ya UTI enda yazamu eti omukazi aragurira UTI mpaka omwana muziire kandi n'abashaho mbatugira ngu wene UTI nayo neaffectinga omwana mwenu nizendwara za UTI ntubasa kuzehara kugira ngo tutwazirwara na munonga abakazi ab'enenda hati UTI in short nikyoyo nikigira ngu urinary tract infection urinary tract infection kimanyisa obukoko nuburaba omuhanda gw'enkari buzomurahago hatorahago utandika kurwara ukiba noshesha kurwa utandika mbweno ogira inflammation koko buyinenda ahabwa hormones koko girezo hormonal changes zihinduraho kake immunity yawe ekenderaho kake ahansi so akakoko katakwija kurwaza nikabasa kutunga omuhanda kagende kaze omurahago kandi obundi abakazi kuba kuba bayinenda baribwa bagira kuribwa bagira nka candida fungal infection abo hormones bagumana beyagura mukuyagura omu ayihutaza hati au kakoko katahiramo atunga infection ndije bacteria secondary infection yatandukana na fungus nogira gura candida ekibakweta candida neragura nogenda no mukazi nibamuha ebijuma nabitayo naraguza konko kosi yarwara candida nkibani kimanyisa n'empare zeine kuzitekera ameze itebwa siko wabona buri mu mpare agumena ajware ebijuma ebyo nibitaka koko so obundi nikitandikana kuribwa then bacteria ije tahira konko bundi jesi natunga UTI eja konka koko butwine hate erigenda twine resistance y'amani resistance tinkugambe ya NRM kwana manyomba babasa kubantu bankwata kubi mtankwata kubi nantaka gire mu politics nyo ningamba resistance erikumanyisa ngo obukoko nubwanga kufa nubabwa yihindwire ecyaza kurgamo bufe bubure kufa okireto mbazo kireto nangwa bwayihindwire numanye kikureta ekyo nito twakiretse ntorgaha ntoraguza kubi orgaho zo mu drug shop aba drug shop nabone stani okwayo nubakwate mbazi twakugira ngo banzoro oronde orete prescription yomushaho nubakwate mbazi gwa antibiotics bakwata bakwa twakebere cyoroire twakora ki bakobwa bacteria ipanga bakwa ningo hateri genda burka korokona kasenyiga kona umuntu nagaba yirkangirizo mu pharmacy agora bya antibiotics bito abimera hata ebyo misuse ya antibiotics nyeretse kizibwejo echa kabiri no kumera dose batagiheze wamera wazo muka drug shop ninga wagenda wazo muka clinic akabibangamba babangamba hacyaro ninga bari yagareta ogurayo obujuma bona nubwe sente zoine ogenda konkoro iri infection ogura wabangamba obujuma bona bonga ugendomera obura kuheza doze obukoko bwabashanko bwasinda mukaje obura kuheza doze cyarga mukubu kusimuka bimukana mari bwehindura genetically nabo bwine kutaho buryo kureba ngo surviving ake kuba kwitu yuko kuzomurtaro wa surviving to kugira amageza go kutaho kurengwa wayirinde kindekereje nuko bukoko bukora kutukumira kubyembazi
ninga kutukumene embaze ebutashemerere kukozesa omubiri hati resistance tata hato bwa hati na kugira ngo antibiotics eitu ina market hati yona heishi mwenu nkachimwe cha mwenu bishatu byakana bi antibiotics eitu ina hati tuzachikora ahwa resistance abo kukozesa kubyembaze kandi ekyo nkiza kweyongera kandi kiza kuguma munonga abo kubata infection wote ina antibiotics oteine ki noja kurwara oraguze ogume nogure embazi nogura cephalosporins nogura ceftriaxone bakuta hebi byakanire binkora abantu bagendo on public omuntu nagenda nakanira dangerous really omuntu nogenda na cyakanira nguno guma noje nguno banya ngunga cyo mwabazi rero bakutere binanga all those things nibyo bituretere bizubu UTI ejyo kweta kukera no kozesa kubyembaza abo kuba UTI idea de kachikabe kirito ko wakuru kwa ugira symptoms ozo mwirwaro mbakwiha inkari nabachebera konka neito nabo tuine mubwarabu zobu bwa clinics mkahi aba bingamba ziriya handere byone ibyo nkaba ejo group ejo bari agareta abo bona beino clinic beine ngobo lab shiniki nebichupuri ngunu lab omuntu ija azaha nguyatandika kliniki areta ka microscope akataha tareta abakozi satwa buri muntu weno wije bamukwata mu Brussels abo kuba population around ni yer kwikiza ati kunkogamba Brussels iwabo wamani wachebera buri muntu wena aine typhoid na Brussels which is very unfortunate very unfortunate burusera tinyinyi ko kumukugidgamba abakuchebera omucharo konya abantu nani bante mbeni bankasira mburusera na typhoid bitoni mo wanyu mukaba muta burizoba buri muntu weno kuzo omuka clinic ko buri omwe no kwar kurara burusera na typhoid bona aba specialist ngo ni referral ngo buri muntu weno wa burusera ni bamurefari ngomo so abamwe ni misdiagnosis eginezo za UTI zimwe tabakumanya ku interpreting because abamwe bwa clinic sobu tuwine capacity yo ku employing omuntu skilled okukora proper diagnosis omuntu yareba microscope ya countinga 2 white blood cells ninga 1 blood cell atoine UTI abamwe nabananda kutonde mbazi abamwe ni capacity abamwe of course it is true konka kikabe cyucyungi abantu bagume bazomu marwaro ahayibe no kugu bachebereje bakore culture urine bagiculturinge rero bamanye koko kwara mu bwoko kuba kora culture no basa kumanyotea actually harimo bwoko kandi kwa culture na sensitivity nibakora na sensitivity nibagambira ngo ogombazi nogu tugurukora bwoko hatumbweno umbazo gurukora nogu zahambazo then nworkukira bete bikugenda orere UTI bakwandikira batakozere culture hasi bamanya ngo nibaragurira bwoko ki ningo bwoko nubuha over resistance ningo buta resistance so abantu ekingugeze kugamba nebintu bishatu bitwine kudiringana bya kintu ekyo wagamba ekyo kubanza misdiagnosis abo kuba buri omwe wena na yechwa expert misdiagnosis either orere UTI nangwa kare ekyo mashaka kabataka kimanyire mwena to bwakere kato bustylingira hapo bona atkan nubwenda kuba sophisticated nubu diagnosing UTI oka kabiri no misusing antibiotics otakumanya exactly cyo kuragura kwe kakatuje ngo oine true UTI yetu atakozire culture na sensitivity okamanya tombazo gungugur kwara ninga gutakora nicyo kurebera nomero mbazi hari kintu ecyakashatu
necyo kugira ngo appropriately no kuzibira that UTI no basa kugizibirota omukazi wenda watanka kuriwa ningo wagira nga kandida noraguza kandida koko raguza kandida no ubundi no tokukwatwa UTI konka no bokuboine UTI obundi nikyenda ngo abo kuba kokuboine ndabo kiri even more complicated agwato kumera any antibiotic arom antibiotic takwasa kuhereza no yakuba nangwa antibiotic eyo neitaka kokako akwa we are mindful of the baby so nchirunja zum shahur kubimanya akubugu aba quacks abakoyita abashaho kokumbyaro buri no join enda yakushaka oine UTI even abamwe can imagine she gande kingumanya riri I think chimanya ko umuntu cyarakorera omuntu kugira ataka kwata kaya ngo yakebera leta cyurikizo oine UTI ninga shi bakora scan bagira scan bakeberenda ngo ine UTI hone shi UTI tekubasa kurebera UTI scan never so abantu nkabo nubo baturetera bizu misuse antibiotics, wrong diagnosis and incapacity to do proper diagnosis of the right tests. So ngirani bibyo babare mnongo murebo asikaiti bajyo hatureba ninjira mwayega cyangwa mnonga ngo oyine kurinda amagara gawe kandi mu kurinda amagara gawe uhikire umukuguna shomushaho uyirwaro area ikirizigo kuragorra abandi abo ko bwiro winje no shanga no muntu ati ne HIV but because bakajanga bakareta strips wona agenda kataho kamwereka positive ayukanga tunaba HIV positive abo kujangwa ine muka virus no yakubetara HIV tia confirming ati umugongo bamutekambaza we kubano shira bashaho narishi omwa bashaha bamwe wotarishuwa no basakora rifaro ahirwaro erihango mnonga kugira ngo amagara gomuntu otakagateka mbere ushaka eshayo nano basa kumwita kandi yatabiri ekati ntwenda kugamba ahantu ya COVID-19 mwe bari mnonga mukatuletera okujemwa batujema nk'abanyarwanda mwafayo mnonga mwarwanisa COVID-19 nangwa nawe barwire mwatuteraho za ambulance abantu bafuna okuhereza konko wiro wa hati tureba tubira kusinjire ubundo mukamutereza highlights twahikaha tubirigireho mwenu na SOPs abamwe tubacenda kuzifaho tugenda tupakirine mwenu twenda kumanya twahikahi aha COVID-19 are we safe or tine mutaine kubana achefa huko tiajwara ko kuyabire yabare mnonga hato wirobo of course tukatiri mu epidemic agati epidemic numbers kazi mpango abantu benje abaye barwire kandi titwe nkacyabe kiri munsi yona konko wire nko kumanya history ya epidemics in Asia itembe garka shum so hato kwa hati Uganda yes no kubasa kugenda tukinema abantu abakutestinga positive konka covid tekera nko kuburi yo kuyabirere icyo kubanza covid nkaka koko aka Wuhan naka koka ka hati tubine kakwate no koko vile tene kakwate genetically abo ko wakakoka ka hati already kona wakati ekiturkweta pan mutation of nanka zona zikaba mutated so hati akakoko and every time kagman kahindura akazara kagman kahwamana akanako kakazara kandi kakarya kahwamana hato koko tuwine manu kaburi obukubanza konkata mpurireyo mbeni ndeba report ya World Health Organization nagira ngo mu Europe akari kanda aka covid the same covid konka negmane ihindura
ngo nibareba mo admissions ziriyo nzeyongera mu marwaro konkito wa hati tukagizira ikintu cyone kutwerakiza wa hati twine covid iriya erkwerakiza nicyo rukorebera takubagamba ninga bagira ngo mujware mask ninga ibyo bikarga horire konko kosi katugire nka hati endwara yija koko bwagaruka mu ihanga echi tukubasa kubagambira ngo mwesige science mwesige science abanya-Uganda mwesige science abo kuba hari abantu abentugambira mwegemesa manya rwenda kutwita kwita amahoro gaito manya mama ngecheja manya biya konka covid kuyezire numanya omicron owirobo okuyagize ka sweeping ka country tukagira abantu bake munonga atwahe irebtanda ninga bafire abwenje kuba abantu bakagemesa abantu abahe bari yakitanda murago ninga marwaro geda gamahanga itawe turagurira covid bona chikumi yakindi nabantu abahe batagemesi so science nekora kutukujya tutigemese bityo twine buhame ngo mbazo go nukuyamba shana twakujya tuteke kigende ho mpora ngambwe nkebi bintu bi concoctions zizinkurre zimwe concoctions buri omene imkaha tabureke ati aza market wayimukaga gambe manya koko ino mbazo oguru kukizo mutuma kakiza fibroids kakizo kaleto kuzara amagufaje ono go numbazi ogo numbazi edagarere wonyo mutima ari wonya cancer so mbwenu mwikirize science covid nebasa kugaruka koso koko mano bwihindura nebasa kuba etari na covid nyencha kareheje kindi konka twine kwega twine kugira culture eyo kurikiza echabakugu abakugu ndiaha nka specialist internal medicine kunkuba ninkugambira based on facts ebintu ebinayegire nkamara emyaka erikurenga 10 nishoma ngweni watakazaga mu class kushoma bya medicine kandi okatandika kwija kuba niwayegesa omuntu wena abantu bona buri omwe mukire yayeta doctor nabe bishaka bakoragora nibeta basi serenizi na ryetu doctor no shomero tunga qualification bakweta doctor mwen hati na kabuzire no hana nina zakutera ho matendeshero ga nga so hati ekyo nicyo kiretsero buzubu hati buri omukwa kwinka yayechwa doctor inga buri omu yayechwa mushako hati mbwenu abantu babura okijoria yare turwamgizire kiyeje tebya turgabi abajungu ebyo mbyabo abajungu nibenda kwita amahurganyo nyewe neja nebyange akwata hari ikishaka cyo nakateka amezi areta nanga areta viagra agihonda agitamu ati nyogo mbazi nyogo anje no gukamana gecheje hata musheje akirgaha yanywa viagra mu kishaka yagenda tambazi guriya nukora atakomanya ngo umuntu agire hariyo yagura ki viagra yagire ebyo nibyo tukwendera kimwe hata nambwe ningambira abantu beitu ministry na NDA twine kutahamani tuklampinge abo kubihangari turyaho abantu beitu bafaho buri omwene beyimuka nimba nimbere ba TV no advertising ebintu birumo butu nibakwate mbaze yabutosha bagikwata bagita aba bantu abutwatsiro kutushangire nibakwate mbaze kuragurira ebintu ebindi bagikwata omuntu hydrogen peroxide erikoze ekironda erikoze ekironda kijunzire okagikwata okagita mu kishaka okagiha omuntu ngo aginywe ngo irikane ngobo wabo wamani ningo omuntu nkahurira omwe nagira ngo aba arsaz ngo munkwata obuzima 20 bwa aspirin kandi oba aspirin niyeri mu acid kayagira ato mu gicume mu gitomezi mu ginyu mwene okutokana n'omuzugu so mwene hati abantu beitu nabo
obushema burengire nuikiriza oto muntu otakashomaga bushaho taine nangwa ngo yimkaho ngo yatandika kliniki yebishaka manya na packaging ebibazi ebibazi bitaine research banzo buze koraze kunyoje nyenda kureba statistics zawe research paper yokozire okadocumentinga na aza naba Ministry of Health bakagicertifyinga bakajya ngo okoze research ebintu bikora konko muntu naimuka hata naimuka nkecho kindi ninza hariya ninyabure gishaka cyo muyembe ninkiteka ninkwata nke bintu ebindi nimbiconcoctinga bya vitamin rero buriyo mwana no kugamba bya vitamin multivitamin supplementary emwe supplementary twine kakwate no babiha abantu no bayiba abantu no so ntwenda really science kora noza ku marketing ekintu cyawe kwemereraho kaza na TV ninga radio okajote ikintu cyanjye banzo tanke na statistics ntwenda kura statistics zawe ntwenda kura National Drug Authority ngwizire ya testing ebintu byawe ya reba statistics yakora dossier yawe yakipassinga yakwereza certificate obanzo tuore cyo oyijena nakotre orupapuro wanjye numureba ba NDA baka verifying ebintu byanje kandi nabo to kwasa kugira utogo mbaza nimpuro kwa baganda no mabagirira kaba kamunana kino kibonyaka erine dagala libonyaka botongo liwonya ebizimba ko nabana bikufunyisa olubuto bikuwa amanyi g'ekisajja ate amaaso ne alaje gonna goyina ate n'ekibumba ekyalwala bibya ate n'ekigalanga nakyo kiwe ate n'abakyala batava mu nsonga gye woniwe byawe bukaba ogwo nombazi nyoka ntaka kupuriraga nkobo okubayiha abantu so mbwenu hati ntwenda kushitama na UCC etandike kuklampinga media houses erikuzikureka abantu bakazahaza radio bakabayiha abantu bakagenda baka-advertising ebintu byabo as if it is a miracle worker kandi obo tubateine scientific evidence yokwereka ngo bakozire research bahamya neto ministry bakatuletera ejo research wahura UCC ne kutamamane clamping na mbwenu media houses abarabe nibareka abantu kandi nimbamanya na radio zanyu aho omuhampa aho mulimbara ninzura numureka manya bihamanya bahiba dero bataho all these fake advert ebitaine facts bakabeha abantu bakakerete mbazi bakagiconcoctinga bakagishikombyo mbya hubs bakahereza abantu nubahereza abantu obutwa abantu numuri obutwa burizoba umwizina ryaki ryo kukira so when tubasha ngu abantu abarabe nebenda ku advertising tandika no kwereka facts zawe tandika na facts radio TV otworeke regulation eyibakozere ningashi certification bakozere based on what statistics ninga clinical trial yokozere ekoreka ngo mbazi bwawe nukora nugukendeza kokora nojoto mbazo immune booster kwa tabantu bahenanka under watch of Ministry of Health tukore clinical trial tugume to testing abantu abo tumanye wana nojangu immune booster checking the immunology yabo chebere cells za immunology tumanye immunity yabo tumanye ngo obuyatandika katandikati hatwagira mbazo gwashika konke bibyo kubayiha abantu nga mutusasire muyambi hangari yanyu nimanya ngo of course kumukubayiha abantu mugenda mukora sente numbeyiha abantu mugumano numbabiha abantu rero beija none n'abantu nabo kusuruke yongera hati nyonkani manyangu hata science ko gene yongera amagezi gagene yongera apparent ro busurwe yongeye nicyo kurebera abantu abashomere abayineta yabagira mu mashomero nagenda za nko mbintu kebyo ahurikiza bakubeyihaza radio umuntu agenda gura nkebyo abinyo
abamwe hati tubareba nibejana hati attacks za Viagra ebyo mutumukabihurire bibakwa advertisinga mu radio ko kamana gecije kuba hamana gekikaze no manyango nekikureta ekyo kandi bakwata za Viagra abamwana beja nahuru tukakaba mutakomanye cyamwita za Viagra bimukusiba no concocting no drinks ngo numuhereza abantu ngo zikora amano gekije no shota amano gekije mwine kugatungira ombiriyebyo tumbanza mukabuza research ekozirwe yimwe mwija mukaba guinea pig kubagerezaho kandi uri mushashwire sente zanyu abo nchita kwanza tukakora clinical trial ukatugamba noremba jero bwire wati ngo tumukwenda supporting embazi yekirago staro umuntu wese akenda gukora clinical trial tukabura kumuhagira taro umuntu orikwenda kwija ababo wakurire mbwene kanka covidex ningiroka okahura president byawe najya ngo tukafrustrating abantu omuntu kubana ndakora mbazi hato scientific principle kunkuba ninye na discovering mbazo kunkuba ninye ndangu bakore research kandi ninye kwija kugenda ninye ndikwenda gukora research ahubwo nyine conflict of interest haro science negira inventor tiwo gukora clinical trial no con independent committee tukata independent committee ekore research ngo mbyatenga atanu maza kwibomba zwange kandi baza kwiba formula yanjye hatsoni we korwa nunda gukora research ahwencyo ta ukuturatu yabo kusigninga non disclosure agreement signinge konkore tombazi gwawe tucheckinge tukore clinical trial tugambira abantu tukutwagerezeho abantu batana bati ahubwo nicyo kurura phase 1 phase 2 phase 3 phase 1 no bano testing a safety no checking hati mwe no buza oje mbazi bakwa ebishaka tokumanya dose tokumanya effect akine buri mbazi gwono buwanywa ninga kishaka ningo mbazi gwono gwana nuguba nuguzomkene ekine nicyo cyurko hati tutwine idea yona ebintu ebye byantu bakunywa bine effect haliva no karo cyumanya buri yomwe nemka agomba zinyano nukutambeke okumanya nukutambe bizimbo munda omuntu oshanga nanywe bidomara ebizimba bigumanuye ingera nkahura Kampala ngo ngubone bakwata ngo nibakugira bate ngwe kizimba kigurukamo tinkareba go muntu izire akajya te kizimba scanning iki ekizimba kikakirumu kuna nyombaze oguscanning iki tinka murebaga konkani baguma bari enyo rero kwadagala bizima rebivamo tewetaga kulongoza noteka mbo bizere ngo barufa kushohora ebyo nstani nobushuma konkageza obushuma obo nobushuma ebyo mamanya nantuza kutebera emitsi yawe yona yabefire rero bagenda nebebunzi omaka rero bahikaho badampa potassium pamangane tomezi amezi gahinduka rero bagira ebyo na noburofa byabiryomba wobora hakekfa kurtakwihamu emitsi yawo mutama yona mutama gwagwaza kurekeraho gukora wanoza kufa wanobura yebero bice noreba amezi gahinduka kuno yano bakuye so mwegesa abantu nibabeyo mazimo umuntu akwata kamiliyoni agiho umuntu ngo jaso mufere abafere abona abafere nyoni mbeta abafere kandi icyo tindi kitina kukigamba tindi minsi ngabigambo ni manywango abona abafere nabashuma abasikuzi bakusukura abantu bangu bono baronde sente na tutokore sente omburiyo bundi oza kubayiha abantu ngo noragura otayine capacity yo kuragura ngo ebigere wabitomezi ngo amezi gahinduka rero bakutaha koma yes sayikore ka computer nibataha kashani noreba of course nanyate naenda kuleta computer nkagitaha nimbaza kudownloading icyani cyo muntu nkore kichaha nkore aya noreba kucyakiri kunuya ninkoreke bya screen
so mutwegesa abantu batekereza kuguma nibashoza sente zabo esente ziwashoza miliyoni 2 wana toskwata okagendo kazo omushaho omukugu washomere akakwegesa akakushobora kunkoma nyote zisente nashashura honi oboshashura abafere ezo zo muzihaye ezimushashura abafere kandi mutakwasa kushashura abashaha bakuru nimbuzi mw'abanyayuganda bariyo no mu ndebe mukaba muta obusuru n'obwenge mu nsasiro y'abamwawe kubeta abasuru konka obusuru bweyongeire njye kurebera abafere nibeje nibatubiha tushashura sente kandi haratene icyakora so mbwe nimpendera ningira tukendezo obushema to embracing nanko oku better seeking behavior, health seeking behavior. Every mnonga Dr. Sky TV izuba twatumisha Dr. Isa Dr. Diana Atwiine nanyo muhereza obibya kamusime twantugenda tuganira abintu tarumena mnonga ekwatira n'amagara gitu kandi cyo ine kumanyangu oyine kubano ukunda amagara ga ushiro ndijo muntu nabo icyo kiro mushaho mukugu utazakuza kwetorora kureba ubuyarite umbazo umbazi ubutakozeho research umbazi government itakashobwiza mwe batangizo ko imbazi ucuvuga nuko ujumera utakumanya ngo nibasa kuretera ukuta ahamagara gawe utarga Sky TV ikatukusibura Sky TV irakari abantu.